Momen detik-detik tentara Ukraina merangkak keluar parit dan disambut tembakan brutal Rusia beredar di Telegram pada Senin 13 Mei 2024. Serangan ini dilakukan di wilayah Kharkov. Tentara tersebut tampak merangkak dan mendadak ditembaki. Selain ditembaki, pasukan Rusia juga melempar granat ke arah target. Drone pengintai Rusia merekam tembakan demi tembakan yang diluncurkan pasukan Vladimir Putin. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah pertempuran jarak dekat yang menargetkan tentara Ukraina di dalam parit. Penyerangan benteng Ukraina oleh kelompok penyerang angkatan bersenjata Rusia dilakukan dalam waktu singkat, jelas narasi unggahan. Tak hanya tentara yang keluar parit ditembaki, beberapa personel Ukraina di dalam lubang parit juga telah tewas. Di akhir rekaman, pasukan Rusia tampak mengumpulkan mayat-mayat tentara Ukraina yang tewas diserang dan diberondong peluru. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Надо прям туда внутрь, дорогу, братишка. Хватит, хохол! На входе хохол, хватит! Стреляй, стреляй по хохлу! Хорош, молодец! Да, вали его нахуй! Давай, блядь, красавчик, гранату внутрь! Гранату надо внутрь, в щелку на крыше! Давай, парни, добивай! Еще вылазит, хохол! Стреляй! Бля, парни, стреляй! Давай, парни, прострел, туда подходим, хохла добиваем, уебище. Да, заходим, все, заходим. Гранату надо еще внутрь одну. Нашему братишке помочь, если его зацепило. Надо гранату внутрь. Пострелять литров еще раз контрольный, гранату внутрь. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.